Sanibonani guys, how are you guys? Abangangazi igama lami Josie, I'm a storyteller, ngikhuluma iy'ntori ezihlukumezekile ezenze real life. If une-story ufuna ukushare, unga-inbox ku-TikTok, ngisendele inamba la wena ungashare istori sakho. Mina ngizele ndlebe wena uze nendaba. Abangaziyo seselana kule page leli, abaza everyday bazo-check ukuthi ngiphostilana, ngapostanga, ngiyabonga. Ngiyabonga, like, sharani, subscribe bani, ngiyangicela. Okay, back to the story. Ngibhala ubhuti ne, ubhuti ngizothi uLebo. uLebo u-university student, uthi uyenza i-3rd year la khona. Ura awushozi, mina ngithi ngiyi-1, nomamami nobabami. Nginabazali abayi-2 abasaphilayo. Umamami bekasebenza under i-government, but manje ucere pension unako high. Ubabami usasebenza, ubabami la sebenza khona awushozi, uthweri like unesikhundla vele uphethe abantu. Ura awushozi, I want to describe my father before ngiqhubeka ngestory. Okay, sharp. Uthi awushozi ubabami ilaba baba laba abafishane. Usidudla mfishane, ubaba ugqoka i-brandwood most of the time. Uyashintsha nge-jean but like uthanda ama-brandwood. And then nale gibha lezi line igibha zama-line zani zepringile ne. Uthi ubaba unjalo uthanda ugqoka necathulo vele lezi tsaditokomane tsadiflosham. What else you see? Okay, sharp. Uthi le ndaba engiyicuca icala ukwenzeka grade 11. Manje I'm a 3rd year student ku-university. Uthi mangenza angiphasa grade 10 to grade 11. Umamami athi kimi cela ubaba ukuthi akufundise ukudrive because ngifuna ukuthengela just imoto kanencane ukuthi moya e-university like ungahlupheki nje ngathi thina masikhulu yabona. Uthi awusoze because of excitement ngeke ubaba igama lakhe ngisho ngeke ujo brajo umama uthi ucela ukuthi ungifundise ukudrive so ucabanga uzongithengela imoto. Athi ngimtshelile ubaba umama kho ukuthi athanda ukuspoil wena spoil bread yabona. Uthi vele asho kanjalo kimi spoil bread unyaka everything rehande wena uyakoyiperekela yabona. Urawushozi ngibe surprised because of mina umama uthi ngimcele kuba ngathi vele already sebayikhulumile this thing so bekumele ukuthi vele ngifundisa yabona. Umama awushozi ube labo mama laba baspoiled umama ka kibommi bale awushozi umama ushiphu babami. Number 1. Number 2, umamam azange azazithengile imoto yena. Azange afuna ukwazi ukudrive. Maka emsebenzini because basebenza under government basebenza almost not ekden. Umapam uzomudropa, ubaba makashayisa uzomlanda. Impilo umamam ayaziyo. Uyadropiwa uyalandiwa the whole time. Oh, sorry. Yabona, all awushozi. Umamam akakwazi ukudrive. Umamam akakwazi ukudrive. So that's the reason athi se ubaba mangifundisa ukudrive. Awushozi mama kake batho ba lorato hosta di social kontlongo like ubuya papa kakopeli like ubaba uNkulunkulu wakhe wasemhlabeni. Or awushozi ubaba umama ne akahleli nabo mama utla ba re monna ka jo wa itse monna ka awon like ke bo mme baba jwa because of yena the only person namaziyo ubaba bahlangana kudala sesemncane waze washada nobaba. So that's why lenje are papa everywhere. Okay, sharp. Ubaba mveli angafunde lo la ngimcela ngalo athi mina ngispoiled umama uyangispoil. Ayingibele umama ngiyomtshela ke ukuthi jo abakhe or na ke spoiled wona one spoil. Umama mveli akhulume nojo ujo agcinisa avumile. One time angibe esikoleni ujo athi kimi athi asami ngiyokufundisa because umama khona nguyakwata la uthi mina ngifuna ukufundisa ukudrive. Sharp awushozi ayisaqala vele ungise groundini sifunda khona groundini siyafunda groundini. Uthi kuba nenamba awushozi number thengine uthi ibhalwe iQUE Q istory kanjalo. Uthi Zari yathi ukuthi angifundise Zari ngifunda ukuthi ibeke la ibonakala khona angeke azayiphendule izafona angeke azayiphendule up until makafuna uyiphendula uzomisa imoto ahlike ayiphendulele ngaphandle. Uthi ngiphike up ukuthi no man idinga into ngidato yayitsa ka number yabona. Uthi hayi kuyenesikhathi because sesifunda every day manje so uyangifundisa every day umama vele yamphusha ukuthi usangwane udriver rana letshelete mosarata marekela kolwe enyane yabona. So every day mangibe esikoleni uyeke if ukhona uyangenza uyangifundisa kali weekend Saturday vele umama mekiseni yamvusa jo ruthi sangwana udrive. Or awushozi it got to a point ukuthi manje ifuni mayiringa makana nami emotweni so answer mtshela ukuthi no kisaruta ngwana udrive akutlofunela. Ayigcine kanjalo no kisaruta ngwana udrive akutlofunela. Or awushozi akicheka ke number iba story like that kona ifona most of the time yabona. It's okay sharp ngishelo because of like indoda like lo bona bana vele bana lo seleka ngitshele kanjalo ngicede kanjalo
What else was him? One time, ubaba mangifundisa ukudrive yabona. So angazi ukuthi yena nalomuntu babe ne-conflict. So I answer ya mana ngitshelile ukuthi kujulise hore ke trutsa ngwana driver and ona no like angifitshantse and we know angasikhona ukuba phela ha ngwana le wena yabona. Akhuluma arki ke mkoloying inside the car. Like ngithulile vele. Uthatha drop phone athi hawu sazokhula nokwemdala ube kule situation engiyo. So sikamjaja. Or aruthi ure papaka ujo. Atshele mina direct ebusweni. Should like ngiconfirm ukuthi lo muntu lo vele yajola ujole lo mama. Okay, sharp ngidlule kiyo awusho because nakiba to driver kikhona to drive uthi hayi ngifunde ngize ngikhona ngihambe ngiyobhalela nasi ayi angikhaphe vele ngiyemapalini ngiphase ngibe ne license yami. Manje sengenza grade 12. Uthi mangenza grade 12 kube ukuthi one time siya ku camping esikolweni camping and then ngiyabuya camping. So like mina ukuthi ngifonele uJo ukuthi azongilanda yabona. uJo mangimfonela uJo aka pick up ama calls wami. uJo ngiyamfonela uJo aka pick up ama calls wami. Ngithethe ukuthi you know what lema ngifonele ema ngibolt ngizele endlini uthi okay ngibolt ora ngibolt ngiyayibona imoto kaJo or also just that thing it was very late yana kabo 4-5 so imvula iyadrisila kancane yabona. Uthi imoto ngiyayibona uthi this is my father's car. Uthi masidlula like beyeme kotseleng ubona beyidlula beyeme endleleni but like go almost awuya ku big street mara ekudeni ekudzasingana nasekithi yabona almost ngaseside nasesikolweni. Uthi email lapho or awushows because koloyi iphakile ilebelethi kwa naria kwa uthi ngibone someone ufaka onama threats lock la and then like this motorcycle thing ukhathile unobabam uthi babhekene so unobabam emotweni yabona. Or awushows ngimangalo ukuthi kusho uye lokhu ufonela umama every day ufonela umama every day yabona. Uthi hayi ngidlule mina ngizile endlini hayi ngifike vele ngithola uma athi hani wababa house please yabona. Ngithi mina ngazi umuntu ngimfonile azange answer phone ngivele ngisithulele vele ngingayikhulumi lapho ukuthi ngimbona phakhe kuphi nobani ngisithulele. Umuntu vele afike late umama vele amthithisa ukuthi uphela ustay enkonhlungu akithi uro yakho kayi yabona. Ngizwe ukuthi abantu laba kahle banama conflicts wabo abantu abadala but because of I was young then and ngingabona ama sign ngiyakhona ukubona ukuthi ubaba wami kahle uhlupha lo mama yabona. Sharp. What else was it how sengumetric phela manje one time I also see umetric wami ngiwenze ngize ngicede ngiphasa ngicede ukuphasana na vele umama vele as promise angithengele vele imoto vele encane izosusa from point A to point B. Sharp. Uthi ngiyeke university mangifike university kidule koresi impilo ibe right awushozi how kube kuzokuthi kuza ibirthday kamama first day yami kuza ibirthday mama ngisho ukuthi mina ngeke ngikhona ukuze ekhaya like I'm busy kadulisa isikolo uthi mina I was joking because of I wanted to surprise angangiboni ngivela yabona. Uthi ngisuke awushozi ngelanga lakhe le birthday uthi ngisuke ngimama mfela uthanda iNando's uthi ngihambe ngeNando's ngithi let me order like full chicken kulobona uthi sodla sonke endlini and then vele ngidlule ngimthengela nezinto zakhe yabona. So uthi mangiseNando's ngimeli order lami ngihleli like ecouchini or uma ngihleli khona ngibheke so angisho like kuba mathili so and then la kuba le sofa zabathu bayimitsengi di take away and then uyangale la ku restaurant la kuhlala khona phansi abantu maba order ukuthi bazohlala phansi yabona. Or also ngidlo ngesihleke ukuthi nonomphathini lesi sihleko saka baba yabona. Uthi ngiyenze so ngicheck like because ngihleli ngasekhoneni uthi ngicheck ngithi ngiyambona vele ubhekile the father ubhekile uyahleka or athi motho umthora like moso or umthora bebakhuluma so babahleka this person uhleli ngale uyalina towards baba uzombamba soba. Uthi ngibona ngesandla uthi hayi man kan uhleli nobani nomuntu lo. Uthi mangithi awushozi clubs babaka onsel motholo wa ditretsi ukerile nkori side thing mangibheka kahle awushozi le muntu lo naka simfasi kimonna kilike awushozi ulebut awushozi. It's not like homophobic and stuff but I didn't think ukuthi this thing can happen to my mother and ngenza kubaba wami ukuthi baba athandana namadoda. Uthi like nangole shock of my life. Uthi mangidrive ngibila endlini awusjozine bengithulile music bengawudlala emotweni I was so shocked. Uthi mangifika endlini umama makabona imoto vele iphaka usagijima umama inkosi ujabulile ngibhebhe hayi alone endlini undoda yakhe ibusy yajola namadoda ku this restaurant thing ibile ku public area
Awushozi ngimnikeza ikhekhe lakhe sijabule ngimbuza ukuthi baba mukuphi athi hayi yamazi baba khosenza hambile nabangani bakhe yabona. Hayi uthi singene endlini awushozi like ngifeel sad for my mother because lo muntu lo ubaba mumbeka kuplatha wathi umyamo ummeke ezingeni athi awushozi ngicabanga ukuthi lo muntu lona ukhona ukuhlala ku public area nale gay boyfriend yakhe girlfriend yakhe umama ale motho wa society ale motho wa di socially athi abantu bathini uthi awushozi ukunahana or the way abantu bakhuluma behind my mother's back mama ngabo awushozi like zonke lezi zinto zizengqondweni yami ukuthi umzali wami like umafuna ukuthi embarrass umama like this. And awushozi the fact ukuthi lo bhuti lo bekambamba so atheha awushozi ubona wasibaseho sabathu baratani ubaba ahleke singisihleko uthi ambamba so like atheha amthora like you can see bona amehlo ukuthi abantu laba bayathandana baku relationship uthi awushozi wenhliziyo yami ebuhlungu khona ngisihlala esofeni ngithi ngifuna ukubona lemgulu ukuthi abathi ujuku ukuthi ufike esikhathi bandana endlini uthi ngilala esofeni awushozi ufihlile ka 1:10 ekseni athi umuntu ufunza ngathi utakiwe uthi ngimhlole ngaphansi kwengubo ngikhipha ihlolwane ngiyamchecka vele makangena so bisenza ngathi utakile usivulisa umnyango uyangibona vele ukuthi ngisosofeni uthi hey my son hey kanti ubuyile ngibona ngemoto awushozi akhuluma kanjani ngathi ngaphakama lapha esofeni ngimshaya ngenqindi the way benginyanye ngakhona awushozi no problem ekseni ngihambe vele ngiyolala vele embedeni ekseni vele kuwo umuntu ukuthi ufuna ungibuza vele ukuthi university ujwang stuff like that uthi awushozi nekiporehile ubreha I didn't want to speak to him kahle the way ngibore ngakhona hayi ube ukuthi vele ngicela ngidle breakfast ngithi mina mama ngiyahamba like bengakhona ukuziholda vele ngibona ukuthi you know what ngizokhuluma izinto ezwrong kumzali wami ngolo ngihambe hayi ngihambe awushozi uthi la ngihlala khona eRest awushozi I do have a gay friend and then ngine straight guys which is my friends three sijwayelene vele kakhulu we go out together masiya ku concert engukayikay retsa mayika ufile yabona so awushozi kube ukuthi umamncane ambe kashada yabona so makashada ngiba invited these two ukuthi no asambeni like umamncane uyashada ekhaya kuMagayeni not ekhaya la ngibe khona lokushini kuMagayeni so let's go mphathi soqala ikithi and then we will drive together ke sambeni sine emshadweni hayi kube mnandi vele Friday vele sibhaka amabheke khomonati sama vele futhi vele lanendleleni siyani promise vele humunati we cannot drink because of say ithi mina ngithi abafuna utshwala masifika vele ngithi ngifike vele introduce umama ngoba ngani mami so I want this gay friend Helena ufuna ke umanyana kanojwa mama mvele kimupedi so ukubona dilinyana tseli jawo ke wanyana kurahalang vele ukayichaza ukuthi no I'm gay ngithi mama lo muntu labile abantu laba LGBT in yakopile ubona uthi okay sharp umama mvele ngitshela ukuthi unga-embarrass umngani wami like lo mngani wami ngimjwayele mina uzomjwayela sharp awushozi masifike sokuthi umama mvele angaphekanga vele udle i-takeaway so nathi siphumise sishanama siyothenga vele i-takeaway sibe endlini masibe endlini awushozi kube ukuthi mina ngekitchen ngiyokhipha ama plate ukuthi ngizobaphakela vele sizodla ngoba singenele ngase dining room ubaba mvele uyangena ubaba mina kangena vele uvula ikbiya mfana umufikile yangifikile umama wakho ngizeli bathi uzozoza nabangani bakho bobana abangani bakho yabona ungale kitchen mina ngokha towards nga dining room ngithi uzobona ngapha dining room uthi awushozi ngiyahlala uthi mangihlala like laba mama zovela khona ngihleli direct ngihleli maqondana nalazo vele la khona vele and then ungamhleli ngapha my gay friend hleli ngapha my straight angibapha amagama because indaba le short lo straight guy hleli ngapha yabona so awushozi as ubaba makeza vele ubhekane ubona lokucala yabona makazojika kathi claps ubona my gay friend awushozi notaro papa kubona isibhuku let me tell you bozothi le nto ibona isibhuku usibone real life isibhuku singakwakhe awushozi umuntu waba pale same time mangijika ngibheka ufriend naye ushocked ukubona umuntu wamonana very shocked or awushozi ngibali lapho ukuthi abantu laba bayazana and ngisho batsebane lamabhona the way like my father was so shocked uba mamveli afika ukuthi sanibonana ka attitude afite ayiko kamareng ha asadula fase
angafuni ukwazi abangani bami angafoni. Mama kanti Joe why udlula labantwana ngabapolisi Joe why udlula labantwana ngabapolisi hlala la uzobona abangani bakalebo. Awushozi ormoto afita yakho kamareni la ngifunde khona ngifunda ivalue ngithi laba bebajola or bayajola. Hayi uthi awushozi sihle vele uthi umngani wami na ngibo ukuthi vele umoshakalele la ngimoshakalele yonke into. Sidle umama mahamba ekamareni nathi siRomini masiceda. Ngimbuze friend why mabona ubaba ube so shocked. Obona uthi friend athi him athi I want to be honest now mina I didn't know ukuthi ubaba kholo umuntu lo. What I was just my problem is ubaba mangimposti because of nyamnyanya. The only person ngimposta yo mama. So like bebangamazi vele ubaba at all both of my friends. Uthi athi mina bengazi ukuthi ubaba kholo umuntu lona ilo muntu bengimtrayisa bengitshela ngakuthi ngimudla imali. Ngimona What I was just eRomini kwaba snacks kwaba awkward same time. Uthi ngathi you know what friend because of izinto zenzile nobaba I don't think ukuthi kuzoba fair for me to allow you ukuthi sigcina spend yonke weekend nomama semshadweni. Ngizofila ngathi mina ngiyamdisrespect wami umzali. So the best way ukuthi mina kusasa ngokukhaphi go bus stop onamela bhesi ubele move. My straight guy naye asho ukuthi you know what ngizosala ngihamba naye yabona nanza sala ifamily nihambe nemshadweni. Okay sharp ngamatha ngibakhaphe awushuzi bayabanamele busy ngibiye endlini. Mama mvele mangibe ngithola sewuvukile hawu manje abangani bakho hayi omunye ube ne family emergency so I had to ukuthi ngimkhaphe so athi lona uzohamba naye because ngeke ahamba eyi-1 ngoba le ndawo bayazi. Okay sharp awushuzi uthi ubaba mvele avuke makavuka ubaba mvele athi ashalazele umuntu angangibheki emehlweni ashalazele uthi kibona or watseba or katseba ubona but akakhona ukungiconfront or I was just ngihambe ngiyenzela umama mutiye umama ahambe athi uyaka kamakhelwane utshela umama bani bami ukuthi angeke ahambe nathina emshadweni. Or I was just ngisale nobaba ekitchen baba menza itiye nami ngenza itiye or ke mconfront ngibuza ukuthi wayenza umama izinto umenza zona na ngoba wayenza umama izinto umenza zona uthi athi uthini wena mfana athi ari baba kawuthompa umuntu omuholo kawuthompa onali image eshabehang but bawuthompa mo community wanya ko ratana le banna ari ka ngilika ubona ko nandosi wena ka bebe ya mama unali that gay guy nantsa go fonela ngruto drive alona no unontshoroba le chomi yaka umana mojwa umuntu awusozivele ngemngeni ora ngaqedanga ukuthetha uthi umuntu wangithi ngenqindi ori ngizizwe ngithi khanqa phansi ngafenda uthi ngivuke sengiphaphamisa umama wami awusijozi ngiphaphamisa ambetha sifahlo ngithowa yini njoka nobenzani umntwana umama makhala or awusijozi I wanted to confess everything kumama but ngazibamba because of recalling along and umama uzoba heartbroken or to this day awusijozi ke after alfethu ubwale nyalong azange ngiphinde ngekhaya uthi into lenzeke mangenzeki ngimakenzeka second year yami arke ko that year angazange ngekhaya and I'm not even thinking of going back home as long as Lando disaphila. How can he do that to my mother? Uthi mama mungizwe ubhlungu and I feel ukuthi one day makasabrekela abantu ngubabam ukhona umuntu ozobhasta ibabuli yakhe ukuthi wena mona uratana le bana ramotsebela or asoziki ngwalelitsele na hore ketse jwang inhlizwa wami ibhlungu for mama athi ibhlungu angazi ukuthi ngayenzani avoid ukekhaya. I always tell her ukuthi ngibusy as I decide but there is a point kumele ukuthi ngiye ekhaya ubaba mina na contactani ubaba wami angisabona ama status wakhe ngibelieve or umblockile cause nami ngimblockile akisabatlo umbona ntatolo ngimxhoyile. How can he do that to my mother? So but what TikTok community yahajozi ngicela ngiphe advice ngenze njani for me to move on from this thing.